jedan puta. Evo nas opet. Meni je malo samo stalo snimanje. Evo ovdje trebamo ovo da maknemo. Tu. Eto. Trebalo malo da se sve uredi. Šta je tako? Šta to ga maknemo? Ugalj ove da prekozamo koje sam malo zaboravio. Ovdje to. To sve. Evo. I sve treba zapravo. Biće kaj! Odemo ovdje da zapravo. Ajmo mi još ovo ovdje uradimo. Da stavimo. Evo vidite kako sam ja ovo lepo uradio. Tu imaš metal i peći do guli. Ajdemo da spavimo. Ispeki metal. Nema niko na ostalo. Ali ispeki metal. Zombi. Evo je. Da li ti mogu što ispati? Jeste! Lepo se želi. Možda ga umne. Ove praktično zombije. Ajmo i ovo ovdje. To buderi. A sve, to buderi. Buderi. To buderi. Evo ga. A ja ga ljubim. A ljudi je dobar. Ovdje imaš diamanti. Dole. Tako pukno. Zlato. Ajmo. Zlato ima. Zlato ima. Tu ima zlato. Brzo pravi motiku bre nećeš da gladneš i da zdrhneš. Uzet ćemo 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ne bre. Uzet ćemo ovako. 1, 2, 3. Ej, Da. Evo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Wow! A tu je sad ima. 8.
nešto da posimo. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobro, ovo tako. I sad je ovo i tako. I sad non works. Really non. Hej! Eto tako, ne krastite tu. Čekaj, velike. Da ne jeste. Moram da ga pogledam. Tu. Ovo ćemo sada pojaviti. Ja. Drvo nema ga da raste. Koliko je nema da pa nije važno. Samo dvoliko. A te peče bez metala. Nije važno. Metala, koji će biti? Idemo ovdje. Istočni iron. To je metalni gramp i metalni mač. Nije valjda. Metalni papirče. Metalni matiku. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Okay.